الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزا آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya ka islaamaa akkamitti naaf jirtan fayyaanaak abdanii cufa keessanuu bakka jirtanitti rabbiin nagee isinitti haa ta'u yaadaa fi muraada keessan cufaatu rabbiin isiniif haa guutu warra diini islaamaatiin dhaabbate nu haa godhu ambaasaddara diini islaamaa nu haa godhu akkas jechaachi obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii qur'aana keessatti yeroo dhalaalee faarsuu isaan kun muhsanaadhaaji muhsanaa jechuun fortress against devil jechuun tiisituu jechuudha obboleeyyan kiyya shayxaanarraa waan hamaa ta'e cufarraahu warra nama tiisuu jechuudha kan nama tiisu gaa allaha jalla jalaalu akka anaa fi isinirraa hin dhokonne fil muttafaqi alayhi min hadiisi ibni mas'uud radiyallahu anhu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaa jammaata dardarootaa jee bar namni isin keessaa fuudhuu danda'u fuudhaa jee maaliif jennaani namni fuudhe ija isaa qaqqabaadhaan akka ija isaa qaqqabatu godhaan fuudhuun sanii fi ammas qaama saalaa isaa isaaf tiisaa jee garte nu cufaatu beeka hadiisa ajaa'ibaati tanaafuu dhalaan tuni waan hamturraahii nama tiisitii jechuu diina cinaa namaa guutti wannin arran tana isinii dhaamuu fadhee rakkoo adda addaatiitu jira yoo ammaan tana laaltan ummata muslimaa keessa jaarsaa fi jaartiin ammumaan tana wal fuudhanii ammumaan tana addaan bahanii lack of communication tu jira wajjin haasawan yoo wajji haasawanis waan inni je'uun isiif hin galu isiin waan jettuun isaaf hin galu san keessa intala collee takka taarika isiititiin isinii himuu fadhi obboleeyyan kiyya rabbiin anaa fi isinuu gubbaa keenya akka bareechetti keessa keenya sandaran haa bareechuu gubbaa keenyaa fi dalagaa teenya ammoo rabbiin gaarii haa godhuun isiniin jaa ikhlaasaa fi ittiba'aa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu amala gaarii rabbiin waa kennuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya intalli tuni intala collee takkaan siin jaa intala hariifa jennaan warra dirree dawaatiin khaxarii jennaani intalti tuni obboleeyyan kiyya saalihitoota irraa hin siin jaa dhalaa muslimaa cufaatu rabbiin saalihitoota isaan haa godhu yeroo kana obboleeyyan kiyya jaarsa ta'u qabdi jaarsi isii san obboleeyyan kiyya ka islaamaa filima wasaka x-rated movie ka ja'aniin kana gaa porn ka ja'aniin kana filima xurii sanitti addict filimuma sallaala obboleeyyan kiyya isiin irraa quban qabduun isiniin jaa gaaf tokko jaarsa isii kana sarpiraayis godhuu feete mufaaja'atu saarraa ja'aniini kana isa godhuu feeteetiti bakka inni jiru hujii isatti dheyxeef waajjiraa isatti dheyxeef yeroo itti dheyxu obboleeyyan kiyya ka islaamaa inni taa'eetiti koompitara isaa laaptooppii isaa keessatti filima xurii kana laalu jira yeroo itti seentu hunnooti inni filima wasaka kana laalu jira obboleeyyan kiyya isiin tun akkaan isiniin jee intala saaliha amala gaarii qabdi gara galteetuma deemte isa dhiiste maaliif red handed mutalabbisa isa qabdee ijji kafinjii baanan san yeroo kana inni qaanfatee jira isiin dhiisteenii deemte eessa deemte seetan obboleeyyan kiyya mana saaloonaa dheexe koffeeraa rifeensa isii tolchattee wahayyuu isii tolchattee meekaappii wahayyuu godhaniifiiti tolchattee karaa mana isii deemte jechuudha yeroo ammaan tana jaarsi hujii isaatirraa dhufee mana hulaa banatee seenee yeroo mana isaanii ka hirriibaa yeroo seenu huccuu hirriibaa uffatteeti akka guyyaa aruuzatti shanqaaxxaa taatee bareedduu tana taateetiti dura dhaabbatti yeroo inni agaru gaa waan godhe ni beekamu akkam obboleeyyan kiyya ni qaanfate yeroo kana yaa jaalakoo jetteen gaafuma takkaan si gaafadhaa yaa jaarsa kiyya gaafuma takkichaa tana qofa naa deebisii jetteen dhalaaleen san waan qaban waanin ani hin qabne maalii takkichaa tana qofa naa himii jetteen yeroo kana inni maal je'een seetan obboleeyyan kiyya ka islaamaa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ati waan qabdu isaan hin qabanii je'een maaliif dhalaaleen san munhaxuunaan siin jaa obboleeso gadi galoodhaan siin jaa bar isiin muslima iimaana qabdi islaama kuni qofni hin gayu maalii wanni biraa tirfiidhaa obboleeyyan kiyya waan ati qabdu isaan hin qabanii dubaree maaliif isaan laaltaa jetteen maal je'ee deebisa obboleeyyan kiyya ka islaamaa yeroo kana harka isaa ol qabee yaa rabbi ani gama kee deebi'eetiin jira yaa jaartii tiyya
ofii naa godhii je'eeniti akka aruuzatti isii sanitti seenee obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Gurbaan kun maal je'e jaalawwan kiyya ka islaamaa eega guyyaa saniiti an filima baalagee san takkaa laalee hin beeku. Rabbi boodaan jalla jalaalu rabbii sababa kanaa taate jaartii tiyyaa je. Reefun tana haasawa odoon hin jalqabne dura maaliin isiniin je rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii qur'aana keessatti dhala muhsanaa je'een. Waan hamtuu adda addaatirraa tana matiisitu wanniin jechuu fadhe obsa rabbiin nu cufaafuu nu haa kennu. Wahayyuutu yoo jaarsii isin qabdan romansiyyaa hin beene atiitutuutu isa barsiisuu qabaan isiniin ja'a bar. Takka dhiyoo tana jaarsi kiyya hogguutuu mobaayiluma laaqaa naaniin taphatuu jennaani obboleetii isatti himatte. Obboleetiin obboleeyyan kiyya aaqilaan siin ja'a maal jetteeni yoo inni mobaayiliin mashguula ta'e huccuu hirriibaa ta ajaa'ibaa uffattee isaaf gaabbinaa hin seentuu jettee mobaayil dhiisi anaan taphadhuun jettuun achi kophaa kee teesseetiti aartaa'ii jetteen. Harka keessan keessa jirtii gammachuuniin isiniin ja'aati rabbiin dhalaa islaamaa cufaatuu hijaabaan isaan haa shallamu. Irra collee dhalaadhaa rabbii isaan haa godhu. Nu cufaatuu rabbiin yaadaa muraada keenya nu haa guutu. Gubbaa keenya akka bareechetti keessa keenya sandaran haa bareechuu. Ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa nu haa kennu. Warra diina islaamaatiin dhaabbate rabbi nu haa godhu. Warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu. Warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu. Nu cufaatuu daa'ii rabbiin nu haa godhu. Karaa isarratti waliyaamuu barakaa isii rabbiin nun dhorkin. Dachii tanarratti rabbiin rahmata nu haa godhu. Dachii keessatti illee rabbiin rahmata nu haa godhu. Guyyaa isarra dhufnullee rabbiin rahmata nu haa godhu. Khaatimaa teenya rabbiin nu haa tolchu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.